muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, namwe twabibutse. Ni Ntore Alex, ibi ni Ibirori TV. Nimba mudukunda cyangwa mushaka kujya mubona ibiganiro byacu kandi byiza, nimudukande subscribe. Twongeye kuvuga kuri Kongo mu by'ukuri urebye igihugu kibaye cya M23. Saa hii twavuga ko igihugu ari cya M23. Ni igihugu cyabaye cya M23 mu buhe buryo biciye he? Ku burakari bwinshi, M23 intambara iherutse kurwanamo, iherutse gufata imbago zimwe na zimwe iraziyegereza, ifata uduce tumwe na tumwe iratwegereza, ibwira Felix Tshisekedi n'abasirikare be ati muhe muhigamye, abaturage ni abacu, ubutaka ni ubwacu. Gira utega amatwi iyi nkuru mubarire, nkuvire imuzi n'umuzingo, kohereza amakuru arambuye. Nyiragongo, M23 iravugwaho gushyiraho abayobozi bashya no gushyingura imbago za RDC n'u Rwanda. Sosiyete sivile yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru irashinja umutwe wa M23 gushyingura imbago z'u Rwanda na RDC no gushyiraho abayobozi bashya mu gace ka Kibumba ho muri teritwari ya Nyiragongo. Byatangajwe na Mambo Kawaya, uyobora iriya sosiyete sivile, ubwo mu mpera z'icyumweru gishize yaganiraga n'itangazamakuru. Yavuze ko kuri ubu M23 yigaruriye amazu, imirima y'abaturage, ishyiraho umuyobozi mushya wa teritwari. Abakuru baza grupoma zitandukanye zihabwa abaziyobora, ab'imidugudu ndetse n'ab'inzego zirimo ubutasi bwa gisirikare, nubwo abinjira n'abasohoka. Yunzemo ko uriya mutwe wangije imbago zitandukanya u Rwanda na RDC, ku buryo nta mupaka n'umwe ugitandukanya igihugu cy'u Rwanda na Kongo, nta mbago igitandukanya ibihugu byombi mu duce twa Kibumba na Buhumba. M23 na FARDC bamaze igihe barwanira muri utu duce twombi. Ni mu gihe Kongo ikomeje koswa igitutu na M23. Kongo ikomeje gushaka abambari batandukanye, kungura intwaro ziremereye, gushyiramo abacancuro mu gisirikare, gushaka abapagasi b'abasirikare baturuka mu bihugu bitandukanye. Urugero ruto ndaguha, hari abo baherutse kurekrita babavanye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu minsi yashize niho twabahaga amakuru, tubaha urutonde rw'abasore n'abagabo M23 yakosoye. Barabishe babatwara ari imirambo, abandi M23 yabamuritse ari bazima, aho leta y'igihugu cy'u Burundi yashinjwaga gutanga ubufasha kuri RDC n'igisirikare cya Kongo muri rusange FARDC. aho Evariste Ndayishimiye yabihakanaga
nk'igihugu cy'u Burundi gitera inkunga Kongo muri rusange. Evariste Ndayishimiye yarabihakanye, ariko byamenyekanye ari uko M23 igaragaje abasirikare b'u Burundi yafashe impiri, abandi bari bavuga ibindi, abandi bari barabishe barasanze Nyagasani. Uyu mutwe uvuga ko ingabo za RDC arizo zimaze iminsi zitera ibirindiro byazo, gusa mu rwego rwo kwirwanaho no kurinda abaturage, abarwanyi bazo bakisubiza inyuma. Birangira bigenze kuriya. Ibi ni Ibirori TV, turabakunda. Ese nawe uradukunda? Nimudukandire subscribe. Turabakunda.